Reka mbashimire kandi mbahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu ku muyoboro wacu wa YouTube. Wewe rero udukurikira aho waba uherereye hose, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka twihute rero tunyarukire muri Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, maze turebe iki kuhavugwa kuri ubu biteye bite rero. No kuvuga ngo kuri ubu biravugwa ko mu mujyi wa Goma imirwano ikaze iri guhuza igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Mu makuru kandi turaza kuyasoreza mu makuru avugwa n'ubundi ku mutekano w'u Rwanda na Kongo, cyangwa se ku mwuka uri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho kuri ubu bivuga ko yarusha muri Tanzania hatangijwe kumva urubanza Kongo yaba ngo yarezemo u Rwanda. Mu kanya nitugaruka ku buryo burambuye muraza kubisobanukirwa neza uko byakabaye. Reka ngaruke rero mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tujye guhera mu mujyi wa Goma. Muri Kongo ni ukuvuga ngo Kongo imaze igihe yumvikanamo imirwano ihuza igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Rero Kongo ifite n'imitwe yitwaje intwaro iyifasha guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, harimo Wazalendo, hakazamo ingabo z'u Burundi, hakazamo MONUSCO ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR. Kuri ubu rero nubwo iyi mitwe yose ifasha iki gisirikare cya Kongo FARDC, hari amakuru ari guturuka mu mujyi wa Goma avuga ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki 26 Nzeri 2024 hari kuvuga imirwano idasanzwe cyangwa se ikaze hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba basanzwe bafatanya arizo za Wazalendo mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano bivuga ko yaba ifitanye isano no kugenzura bariyeri nyinshi basoresherezaho mu buryo butemewe n'amategeko, nk'uko ndetse nk'aha twavuga nko mu muhanda uhuza Sake n'inzira ya Nzuro, ahantu bivuga ko ari ah'ingenzi hanyura ibicuruzwa ndetse n'abantu. Abantu bavanywe mu byabo bari mu nkambi za Burengo ndetse na Rushagara bafite ubwoba, nk'uko inkuru dukesha Media Congo .net ikomeza ibigarukaho. Nk'uko rero byakomeje kugenda bivugwa mu makuru atandukanye, biravugwa ko ari imirwano yateje impungenge nyinshi mu baturage ndetse baje no kuva mu byabo bajya mu nkambi za Burengo ndetse na Rushagara ziherereye hafi y'aho iyo mirwano yari irimo kubera. Sasa rero ni ukuvuga ngo kubera gutinya kubw'umutekano wabo, nyine aba baturage bavanywe mu byabo bari mu gihirahiro, mu gihe kandi akarere ka Goma ngo kamazemo iminsi umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye iba ijagajaga cyangwa se ikomeza kugaragara muri uyu mujyi wa Goma. Nk'uko rero amakuru aturukayo akomeza kugenda abitangaza, biraba ko izo bariyeri basoresherezagaho ngo imisoro mu buryo butemewe ariyo soko y'ingenzi y'ibyo iyo mitwe yitwaje intwaro iri mu karere doko nyine yinjiza. Nk'uko rero byakomeje kugarukwaho, guhanganira kugenzura izi bariyeri ngo nibyo nyirabayazana y'amakimbirane akaze hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro kuri iki icyiciro. Biravuga ko rero nta muntu yaba yapfuye muri iyi mirwano, abapfuye muri iyi mirwano ngo ntibaramenyekana, kandi ngo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo zikaba ntacyo ziratangaza kuri uru rugamba cyangwa se kuri iyi mirwano yahuje izi mpande zombi. Reka dukomereze amakuru yacu kubera maravugwa hagati y'u Rwanda na Kongo, by'umwihariko ngo bivuga ko Kongo yaba yareze u Rwanda. Urubanza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarezemo u Rwanda imbere y'urukiko rw'ubutabera rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EACJ rwatangiye kuri uyu wa kane itariki 26 Nzeri yarushaho muri Tanzania. Kinshasa ivuga ko ishinja Kigali gutera uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivugwa ko nyine Kongo ikomeje gushinja leta y'u Rwanda ko yaba
ifasha umutwe witwaje intwaro wa M23 guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu majyaruguru y'iki gihugu. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yo yakomeje guhakana ibi birego yivuye inyuma ndetse nayo igashinja igisirikare leta ya Kongo by'umwihariko ngo yaba ifasha umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'uko byakomeje kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, biravuga ko muri uru rubanza rwatangiye kuri uyu munsi, urukiko rw'ubutabera rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu ndimi z'amahanga rugomba gufata icyemezo kugira ngo ku kirego cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirega umuturanyi kuvogera ubusugire bwayo mu burasirazuba bw'iki igihugu. Ibi ni ibintu leta y'u Rwanda yakomeje guhakana yivuye inyuma mu bihe bitandukanye. Mbere yo gusuzuma uru rubanza ku mpamvu zifite ishingiro, urukiko rwavuze ko ruri butangire rukora ibanziriza suzuma mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, aho rugomba kandi ngo kwemeza niba rufite ubushobozi bwo guca uru rubanza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba ihagarariwe n'intumwa ziyobowe na Minisitiri w'Ubutabera wungirije Samuel Mbemba, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Baraba bahanganye n'abanyamategeko babiri boherejwe na Minisiteri w'Ubutabera w'u Rwanda Emmanuel Ugirashebuja, nk'uko iyi nkuru dukesha FBI ikomeza kugenda ibitangaza. Gusa leta y'u Rwanda nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko rwaba rufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibi birego yivuye inyuma ndetse nayo yashinja leta ya Kongo ko yaba ifasha umutwe witwara intwaro wa FDLR, ndetse FDLR irimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Kuri ubu rero bakaba bakomeje kugaragara muri Kongo. Sibyo gusa kuko no mu gihe gishize hari amakuru yumvikanye ko hari bamwe mu bakatiwe ndetse n'inkiko, abandi ngo ubu ngubu bagiye kuba batozwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko rero kuri ubu byifashe muri Kongo, n'umutekano utameze neza hagati y'u Rwanda na Kongo. Gusa reka tukomeze tukurikirane amakuru, tukomeze kubagezaho igikomeje kujya mbere. Ndabashimira rero, nimukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka ku muyoboro wacu wa YouTube. Wowe rero waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, reka ngushishikarize ukandeho maze uzajya uba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Numugire amahoro, amakuru yo nakagaruka.